Usho ngokwenza kwakhe madoda, hey, Fokasibisi lo mfana emhlophe lapha eShongwe. Insizwa kule minyaka kusekhona uMgqomeni okwinduna yabalandeli bakaMgqomeni. Yasiyamova-ke ngena emculweni kamaskandi. Namanje isacula-ke le nsizwa. Ngingacabanga ukuthi ayisakho. Inhloso yokuthi ngifake isithombe sayo noma ngikhuluma ngayo ukuthi omunye abantu abalimala kakhulu emculweni kamaskandi. Omunye wabantu abathuka kabuhlungu walimalela ukuthi ubonakala ehamba or ephilisana noKhuzana. Ngiyakhumbula kunenye insizwa ngale yakwaHlabisa kade ine-event ngoJanuary 4 le kwaHlabisa. Yazi yambiza ngesincela mthondo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi akukho uqhoshwa kweza kwakhe emhlambeni into ethize akayenze ekhombisa ukuthi udelela ukhuluma ubhekisa kubani, kodwa wayefela nje ukuthi uphilelane noKhuzana. Angifuni ukuqamba amanga uma ngikhuluma ngento kanje ngoba ngathi ezinye izinto ngiyisusela ekhanda. Le nsizwa le ithuka uqhoshwa kweza kwakhe imsisazela ngabalandeli ukuthi nabe emthuke bekhulume noma yini. Ave igudi ukuqala izimpi, ukuqala ukukhuluma, ebese eba yi-victim. Ekubeni wakhe i-victim, abantu bayasibhaya isikelemu sakhe, babhiliva noma yini ayishoyo, cause uyakwazi ukumanipulate adlale ingqondo zabalandeli. Mina ngifuna ukukhuluma lezi zinto ezikanje ukuze abantu engqondweni zabo nasemphefumulweni wabo kube yibona abayidisadelayo, abafuna ukuthi kubaphilise, abafuna ukuthi bekwazi. Odecide ukuyithatha le information ayenze ngendlela yakhe, ichoice yakhe leyo. Kodwa izinto siyibukile isikhathi eside senzeka. Phusha umsizwa, shova inkani ngoba nenkani, bani unenkani sidalo, isiqhwaga. Isiqhwaga kube sibe yi-victim. Ngoba uyakwazi ukuyisiza i-victimhood yakhe. So, uqhoshwa walimala kakhulu emsebenzini wakhe. Kangangokuba ukuphilisana noKhuzana kwathi ukuncipha kancane or kwathi ukuhlehla. Kodwa angeke uphile nomuntu waya. Kwesinye isikhathi niyaphila ngoba kukhona into enisuke nisayihlanganisa. Hey, come on leso sikhathi leso. Sifike isikhathi sokuthi uqhubeke nempilo yakho. Naye kwaqhubeka-ke Khuzana nokuqhoshwa kweza kwakhe waqhubeka. Kodwa nje omunye abantu obehlale edixwa nenhlamba ethukwa each and every day. Ukuthuka kwakhe I'm sure kwaphela ngesikhathi engasabonakali emavidweni noma ey'thombeni lapho enoKhuzana khona. Kodwa I know ukuthi basaphilelana in a way. Kukhona ukuphilana kusekhona. Kodwa ukuphila kaKhuzana nabanye abaculi kufaka under i-microscope. Kuhlolakala ukuthi wayephila nobani. Bethole into e-wrong abazomxaka ngayo lo muntu loyo. Ithalente langale ngaphesheya lelo lokudestroya, moshe izimpilo zabaculi ngoba cishe bemosha nekamenzi nje. Naye ehamba ekhuluma kuma-podcast, ehamba ekhuluma nje lobo TikTok okwazi ukuthi wayekhuluma ini. Banethalente labantu ukumoshelana iy'mpilo zabaculi. They are talented. Manje-ke sebenenkosi yabo-ke enkulu, iRasta. Bese lifaka iy'nsonto emakhaya. I-leader yabo enkulu leyo, Khokhovula. Yile libaholayo. Yile abalibuza imibuzo lapho ko-live, noma livula u-live ukuthi ucabangani ngobani. Belisisazela ukuthi alikhuluma izinto because abantu abafuna ukukhuluma izinto zivele ngabo because they understand abantu ukuthi izinto zingaba nama-implications, communication, nama-consequences. They know very well
ukuthi whatever they do, they don't trust themselves. Kungaba nama-circumstances, especially izinto abazenza online. So bagcwala laphana kwi-Rust. Uma kade qeda kudla laphana libhodla imovite bese lizojoyela kabi ukhuzana izinqa zakhe. So uqhosha womunye wabantu abafela lokho without a reason, ngoba la eSouth Africa kuneqeqebana lamaskandi labalandeli kumaskandi elihlale nje ukuthi bona bazothuka abaculi futhi izintwana akusibona abantu abadala, bakhona abadala izintwana abantu abasane future ebright, kodwa umsebenzi wabo ukudeliver inhlamba ongakazi uzoyibona, inhlamba esabekayo. Bengabakhuzi uma kumele bakhuze bethi ingani nani kwagoqa nenhlamba. Ayikho nation nenhlamba njengaleya. Leya nation ingama top fan kaKhuzani. Abamthanda uKhuzani, ba receive ama notification uKhuzani menza ipost, even if uKhuzani ayidelete ipost, yebo abazi ukuthi uKhuzani ipost wayifakile wayidelete. Labantu abalali abomi abalambi baphila nje ingona phakathi, baphila emhlabeni wabo bodwa, ayikho into bageja ngoKhuzani. At the same time athi abamfefi, kodwa bazi yonke into uKhuzani ayenzayo, bazi nama-post ukuthi useposte kangaka ngosuku, ama-likes mangaka compare to kabani, bazi yonke into. Ebese ningitshela abantu bayaphila labo bantu labo, abaphili amakhanda awasebenzi, amagobolondo nje alaphana. Kodwa asikho-ke lapho, sikule nsizwa-ke la. Uqhosha umnyuzo wakhe kwawu-right namanje use-right. Kade ngagcina ukulandelela ngoba ngeke ngathi nami ungafocus kubaculi abaningi esikhathi esiphambeleni. Akusikhona ukuthi mhlawumbe wayengaculi nakahle or khona igeja khona. Uyaqashwa ama-event usawahamba. Omunye onebhadi ukuthi ma ehambele i-event obhanyazela bembuzo ukusebenza noKhuzani, ngoba kulama YouTube channel wenu nizimbebebe ngempela. Angazi ukuthi ukubuza imibuzo kanjalo nakuthathaphi kunjalo ukusebenza noKhuzani. Umuntu ekwi-event awumbuza ukuthi i-event hambe kanjani, imaphi ama-project azolandela, i-album yakhe uzoyilontsha kuphi, cabanga kanjani, kunesingili ezayo, yini ayiplanile going forward, ikhampani asebenza kuyo, khona nezinto ezithize ayimisela ukuzenza empilweni, uzombuza ngoKhuzani. Ubone ukuthi lama YouTube channel nawo asisangana, kunom-DK Mdumakhanda nje wenzakala. So oqhosha-ke yibo abantu abagaxelale ngenxa yokuthi nje uphila noKhuzani, ngoba kwabanye abalandeli kuyicala, kuyiphutha elikhulu ukuthi uphila noKhuzani. Abafuna ukubona lokho, bafuna uKhuzani amayedwa esitikeni, bonke labo beyoguqa le emdletsheni, beyokhothama khona bonke abaculi bethi hayi inkosi. Manje-ke lenkosi etsulini izayo engacuna ngevoice yayo akusenanda. Kodwa-ke yibo abantu abastrong labo oqhosha nokwenza kakhe, abaqhobe iphila impilo yabo, bayishayela ingoma noma ku-tough, kunama-challenges each and every day. U-YouTube kwabahlukumeza abaculi, abanye ababaculi labo oqhosha abahlukumezeka, abanye abantu ubulungisa bangabutholanga ngokuthola into engekho, ukuthi nje uyaphila uyacula ethola lokho. Kodwa izinto ezinjengalezo zizohamba ishintshe, zizohamba siyifese ukuthi ubani ufila kanjani ngalento engiyikhulumayo or akayizwa kahle, umuntu okwakhe lokho. Kukuwena ufuna uyi-receive kanjani i-message. Kodwa ama-message anjengalawa, ama-message angavelanga, ama-videos angayenziwa, ubulungisa oqhosha abakutholanga, bathiwa kabuhlungu impilo yabo yonke.
umuntu azafile otherwise kungathi ithalente or kanjani, azafile umuntu athi ku-wrong ukuphila nobani because bakwenza kanjalo ukuthi nathi ku-wrong ukuphila noKhuzani, bemupha ama-title ukuthi unomona unjani njani because kufuneka zonke izinto ziye lapha emhlotsheni. Okuhle kumele kube uyena kuphela, ostringa kakhulu kumele kube uye. Imicimbi emikhulu sekumele ize kuyena, abahleli bemicimbi kumele bekhothamele, kumele beze kuye bezomtshela ukuthi yena sicela ukuqasha, kumele befake imali ayifunayo. Hey, kunzima. Let's iyakudeserve ngempela ubulungiswa, iyakudeserve ukuthi ikithole ukuthi kwakuyini icala layo, ngoba abantu abazi izinto zakubulala emphefumulweni, especially mase uyinsizwa, u-family man ney'ngane zakho ziyakubona lapha bakuniphuza la online, siyabona kuFacebook uba uyathuka ubizwa ngalokhu ngalokhu, ngoba nakho ngokomsebenzi wakho umculi kuzomele ukhulume kahle, ungakhulumi into ebheceleni. And into emangazayo le nation, uma kukhuluma iqhawe labo likhuluma inhlamba or lisho something kuthiwa uyabhoxa qhawe, kodwa once omunye umuntu wakhuluma enye into, hayi uphendulelani, babafundiswa i-rust, usaphendulelani, wena uyanyanyisa ubani, kodwa uma kuyiqhawe labo, hayi bekufanele. Hayi akusenani. Anyway, bekuyilokho bengifuna ukukhuluma ngoqhosha kweza kwakhe, khuluma nje naye ngomlando wakhe omncane, kodwa unesikhashana-ke khona-ke. Kodwa ileyo ndawana leyo ukuthi abanye abaculi impela ababe nohlonze, babethanda kakhulu ngalezi y'khathi. Iy'khathi zabo besaphila noKhuzani akusekuhle kakhulu, siyibona into besiyithanda, kuqhubeka kuphileka, kodwa-ke wabe seyithola-ke inhlamba-ke njengomcineka nje behlala ethuka, kuthiwa isihlutha ngazi kanjani. Ukungahloniphi nje kwabantu nje emhlabeni, ngoba nakho ngicina kumele ukhothamele omunye umfana wakomunye umuzi. Kodwa-ke ngikho-ke lapho-ke ngiyayibamba lapho ividiyo, maningi amavidiyo njengalapha ezobe sixoxa nje ngezinto ey'thize ezike zenzeka emlandweni. Uma kuthi unolwazi olungcono ngomaskandi okwakho lokho, mina lokho engikwaziyo nengifuna ukuveza isikhathi leso, sale kahle.